Festival untuk Capture Aceh dilaksanakan di Mane, Kecamatan Mane. Ya, satu-satu kita perkenalkan untuk anggota PES Aceh. Ya, siapa Om? Pertama. Boy 4367. Mantap. Ya, Om. Deki 9475. Ah, mantap. Sahuji 9470. Lanjut. Siapa Om? Alpen 9474. Ya. Ya, saya sendiri Yudi 0166. Ya, lanjut Om. Hari 7304. Ya. Nah, ini siapa nih? Tiar Om, Ma. 7309. Lemon tea. Lanjut. 3630. Adi 36. Burger. Adi Burger. Nah, sip. Ya, siapa? Om. Rahman Syaputra 0685. Ya, hai. Ya, Om. Rasidin 3625. Kenapa adiknya? Hai. Dadah. Ya, Om. Sulistio 9394. Nih koordinator. Ya, salam PES. Dadah. Ya, Om. Siapa Om? Agus Goel 8380. Hai, yang di belakang. Ya, siapa Om? Zulkifli 3623. Salam PES. Nah, ini sekretaris nih. Bang Zul 6424. Rajang nih judulnya nih hari ini. Ya, siapa Om? Mashkur Juang 7301. Ya, Om. Joko 1905. Salam PES. Nah, nih. Julfan 1885. Ya. Oke, salam. Sip. PES Community. Ya. Halo Pak Edi, Bang Is 9588. Nah, salam PES. Siap. Nah, nih Sip, Waitam Pak Hitam nih ya. 303. Sip, salam PES. Om, Aboy 5180. ini nampaknya baju disimpan untuk lebaran tahun depan ya Mbak ini. Coba Om. Halo Om, Said Rida 7302. Salam Fes. PES. Ya Om. Safwan 3624. PES. PES, salam PES. Nah, ini nih Halo. koki kita nih. Rahmat. Salam Fes. 205. Salam PES. Salam Fes. Terima kasih, Ayah. Terima kasih rekan-rekan. Ya, selamat berjumpa di tahun berikutnya. Of the